Svoju drugu emisiju započinjem ovom knjigom doktora Riste Gostuškog iz 1967. godine. Dosta je i drugih knjiga na ovu temu napisano i nalazi se u biblioteci u Terzi Ćavliji. Listajući i čitajući knjigu dolazim do zaključka da upotreba lekovitog bilja u našem narodu ima bogatu i izvanredno dugu tradiciju, a najbolje svjedočanstvo o tome pružaju brojni stari pisani spomenici. To su Hodoški kodeks, koji se smatra za najstariji kodeks srpske svetovne medicine iz 14. veka. Zatim Hilandarski medicinski kodeks broj 517, koji je otkrio jedan od naših akademika 1951. godine u biblioteci manastira Hilandar, a koji potiče iz 15. ili 16. veka. A potom i razne druge knjige iz kasnijih vekova, kao što je i čuvena knjiga Lekovito bilje u Srbiji iz 19. veka doktora sanitetskog pukovnika Sava Petrovića. Tragove o korištenju lekovitih svojstava biljaka nalazimo i u našoj epskoj narodnoj poeziji, kao što je na primjer pesma Marko Kraljević i Vila. Zašto Vilo da te Bog ubije? Zašto ustrelji pobratima moga? Daj ti bilje onome junaku, jer se nećeš nanositi glave. Staga Vila Bogom brati mi ti, daj me puštaj u planinu živu, da naberem po miroču bilja, da zagasim rane na junaku. Pusti Vilu u planinu živu, bilje bere po miroču Vila, bilje bere često se odziva. Nabra Vila po miroču bilja i zagasi rane na junaku. Upravo ova knjiga mi je otkrila jedno od tajni kremanskog proročanstva, da je lek tu pored nas, oko nas, u biljkama koje nas okružuju. Mitar Tarabić nam poručuje: cijelim svijetom vladaće neka boleščina, te niko umijeti neće da joj rane izvida. Svi će kazivati ja znadem, jer bo sam učen i naučen, a niko ništa znati neće. Lutaće ljudi sa mislima okolo i naokolo, a nikako neće moći da nađu pravi lijek, a on će Božjom pomoću biti svuđe oko njih i u njima samima. Upravo u ovoj knjizi saznao sam i koliko biljke oko nas imaju lekovitih svojstava. Lekovito bilje koristile su i sve stare civilizacije tokom cijele istorije. Počeo bi još 3000 godina pre nove ere, preko Egipćana, Misiraca, Asiraca, Persijanaca, Arabljana, Grka, Rimljana itd. Mislim da i mi sami moramo bolje poznavati lekovitost bilja koje nas okružuje. Zašto bacati pare za neke strane lekove ako lek stoji tu pored nas? A u slučaju ratova, sankcija, što se dešavalo našem narodu, te lekove nekad nije bilo moguće i nabaviti. Jurili smo veze, čekali lekove, a imali smo ih tu pored nas. Ako ne znamo da se ponašamo i kako da se lečimo, možda je bolje da posmatramo životinje i učimo od njih. Koliko puta sam samo posmatrao mačku kako pase travu. To mi je bilo uvek čudno i nelogično. Čuo sam da neki kažu hoće kiša kada mačka jede travu. Sada mi je jasno da je i nju nešto tada mučilo, a da je sama našla lek sebi u travama. Zar ne vidimo čim se neka od životinja razboli, bila to mačka ili pas, da odmah trče na travke. Leče se, ozdravljaju, ne menjajući ni u čemu način života. Da je Tarabić bio u pravu, ukazuje i da sam okružen sa pola biljaka iz ove knjige svakodnevno, a za mnoge nisam znao da su dobre terapije za neke bolesti. To su zova, breza, bijela vrba, dunja, đurđevak, zelje, kleka
i tako dalje. Za mnoge druge prvi put sam čuo i kako se zovu. I stvarno zavidim onima koji su se upoznali sa njihovim izgledom, vremenom branja, čuvanjem, sušenjem i pravilnim korišćenjem u svrhe lečenja. To je veliko znanje sticano godinama i godinama. U knjizi nailazim i na čuvarkuću. Istu tu čuvarkuću imamo na domaćinstvu. Mislio sam da služi kao čuvar domaćinstva, čuvar kuće, kao što samo ime kaže. Da tera zle demone od mjesta na kome živimo, ali nisam znao da je zapravo dobra i za mnoge bolesti i da su između ostalog i zbog toga gajili i čuvali po kućama. Upravo zbog ove knjige i ove moje čuvarkuće koju gajim, odlučio sam da krenem u planinu da je potražim u njenom prirodnom staništu gdje sam onikla, a ne ovako u nekoj saksi ili lavoru ili nekom loncu, staroj šerpi, kako je obično srećemo u drugim domaćinstvima. Znam da lekovitog bilja najviše ima u planinskim predelima. Znam da sigurno mnoge od njih bi našao i na planinama koje su mi relativno bliže, kao što su na primjer Golija, Valjevske planine. Znam da su po lekovitom bilju poznati Goč, Rudnik, Rtanj, Stara planina, pa u pesmama pomenuta i opevana Miroč planina. Ali ovog puta za destinaciju odabrao sam Suvu planinu. Zašto nju? Zato što mislim da je u javnosti nepravedno zanemaren. Uspeo sam da pronađem i vodiča u tom kraju, koji ovu planinu dobro poznaje, a koji se i prilično razume u lekovito bilje. Ne znam da li ću baš imati sreće u planini da pronađem i čuvarkuću, ali ako mi to ne pođe za rukom, siguran sam da ću mnogo šta novog naučiti u ovoj planini. A da priznam, pre polaska na put nisam nešto mnogo znao o njoj. Znači, cilj mog putovanja je jugoistočna Srbija, tačnije Zaplanjski kraj, to jest Suva planina. Kako smo u pravcu Suve planine krenuli kasno popodne iz Terzića Avlije, do Niša nas je već uhvatio uveliko mrak. Planini je bilo moguće pristupiti još od rimskog doba, iz Niške kotline sa zapada i Kunovačke površi i Sićevačke klisure sa istoka. I to trima paralelnim putevima iz različitih historijskih razdoblja. Via Militarisom iz doba Rimljana, Carigradskim drumom u doba Osmanskog carstva i magistralnim putem E80 istočnim krakom koridora 10 u 21. veku. Mi smo se opredijelili za pravac iz Niške banje, kroz selo Jelašnicu i Jelašničku klisuru. Tim putem smo krenuli zahvaljujući našem domaćinu i vodiču Bratislavu iz Niša. Kazaljke na satu su već uveliko pregurale ponoć, dok se svetlost farova naših kola probijala kroz noćnu tamu Jelašničke klisure. Veoma uzak put kroz selo Jelašnicu i njemu susedna sela u podnožju planine u ponoćne sate delovao je još uži nego inače. Uopšte, neki jedinstven osjećaj nas je pratio dok smo vozili iza domaćinovih kola koja kao da su savladavala napamet vijugave krivine između načučkanih starih kuća koje su izlazile do pola puta sa njegove leve i desne strane. Prolazimo i planinarski dom na Bojanjinim vodama i nastavljamo dalje makadamom, doduše sasvim solidnim šumskim putem koji su probili radnici Srbija šume za svoje potrebe. Nakon toga skrećemo levo i ubrzo kroz šumu dolazimo na manji proplanak. Dolazimo na mjesto u planini na kome ćemo prenoćiti, a ujutru nastaviti pešačenjem do najvećeg vrha Suve planine. Na proplanku nestvarno pun mesec koji basjava cijeli krajolik i domaćinovu skromnu, ali isto tako lepu i zanimljivu planinsku kuću. Sve u svemu, jedan lep, nestvaran osjećaj koji čovjek dobije čim se nađe malo dalje od civilizacije
gužve, mobilnih telefona, interneta, kada je okružen prirodom i planinskim vencima u ovom slučaju. Jednostavno, neki osjećaj kao da smo u bajci. Upravo nad domaćinovom vikendicom nadvisili se tamni venci suve planine u noći. U daljini, s obzirom na jaku mesečinu, dominira Trem, najviši vrh koji nam je cilj sutrašnjeg dana. Užitak upotpunjuje i sam ulazak u domaćinovu planinsku kuću, u kojoj nema struje, a i najbliža voda je na nekih 300 metara udaljena od proplanka gdje smo se već stacionirali. Domaćin pali sveći i pod njenom svetlosti upoznajemo se sa prostorijom gdje ćemo prenoćiti. Tu su dva drvena široka kreveta, šporetna drva, na sredini veći, niži sto i nekoliko tronoški. U uglu i sinija, kao iz bajke. Skromno, ali sasvim dovoljno. Čini mi se da bi sve ostalo bilo suvišno. U jednom koritu pokrivenom stolnjakom, lekovite trave sakupljene u planini, čekaju da završe u domaćem čaju. Na policama, kao dekor stari eksponati, još jedna od stvari kojima se zanima i bavi naš domaćin. Boraveći u njegovoj kući u gradu, bili smo iznenađeni šta je sve uspeo da prikupi u svojoj zbirci. Ogladnjeli od puta, vadimo nešto od namirnica, što smo ponijeli od kuće i svoje baštine. Život u Srbiji nekada je izgledao upravo ovako. Iznad cveće, nije bilo struje, a na Suvoj planini u mnogim mjestima i dalje nema struje, a zahvaljujemo naravno domaćinu što nas je pustio da prespavamo ovdje. Jutro na planini isto tako deluje nestvarno, kao i prethodna noć sa punim mesecom. U rano jutro sunčevi zraci su se probijali kroz balkonska vrata, rasvetljavajući mračnu prostoriju koju smo zanoćili. Evo kako izgleda jutro na Suvoj planini. Mi smo na visini od oko 1000 metara, tako da smo u suncu, a dok je dole sve u magli. Posebna čar je bilo umivanje, pranje zuba napolju, na kazančetu sa malom slavinicom, kao što se i nekada radilo, kada nije bilo vode u kućama. Do doručka vreme je već izgledalo malo drugačije od onoga što su sunčani zraci najavljivali, jer su se oblaci vrlo brzo nadvlačili nad planinom. Sve je nagoveštavalo neko ipak lošije vreme od onoga što smo mi očekivali i priželjkivali. Planinska klima je takva kakva je. Vreme se menja iz minuta u minut. Za doručak domaćin otvara teglu ovčjeg sira u ulju i nazdravlja rakijom sa kinko bilobom, jer, kako kaže, poboljšava cirkulaciju. Upravo stablo ovog drveta koje je nekada nastanjivalo celo kopno, nalazim sa druge strane njegove planinske kuće. Tu ga je domaćin posadio jer danas, kao divlje, može se naći samo u planinama jugoistočne Kine. Ne računamo na to da ga ima po botaničkim baštama i parkovima. To je jedino drvo koje je preživeo napad atomske bombe u Japanu, a drvo je i lekovito i od njega se može praviti i rakija koja pospešuje cirkulaciju i sporava opadanje kose. Ginko biloba ili mandarinsko drvo ili drvo dedova i unuka, kako ga neko naziva, gaji se u dvorištima japanskih i kineskih hramova kao sveto drvo. Zapravo je reliktna vrsta i živi fosil. Ima dosta lekovitih svojstava, a između ostalog poboljšava snabdevenost mozga kiselnikom, koristi se za poboljšanje memorije. Nakon planinskog doručka spremni smo za polazak. Levo od mene se nalazi vrh Trem, najviši vrh Suve planine na koji mi sada krećemo. A iza mene se nalazi i vrh Midžor, vrh Stare planine, preko koga je Bugarska. Uzimamo iz kola planinsku obuću, punimo rančeve sa flašama vode, nešto malo od hrane da se nađe gore za ne daj Bože kabanice i krećemo.
Polako se udaljavamo od naše planinske kuće s nadom da će nas vreme poslužiti do vrha. Deo sa koga krećemo, put planine, su zapravo Bojadine vode, jedno od najčuvenijih izletišta Nišlija. Tu je planinarski dom Studenac, a odmah do njega je stari planinarski dom koji je izgoreo u požaru. Na samom polasku domaćin nam priča o jednoj veoma nepristupačnoj pećini koju je otkrio u stenama koje nadvisuju njegovu planinsku kuću. Skrovito mesto, jedan plato, ali iza, znači ne vidi se ni otkuda. I odatle ulazi u pećinu, znači najvjerojatnije da je ispusnica neka bila. Može da se uđe jako teško, bočno samo onako pa prvo noge ili glava prvo. I bio je jedan kamen veliki na ulazu, najvjerojatnije neki ispusnik se bojao medveda, pa onda navaljao taj kamen da samo on može se provuče. I kad sam vodio monaha iz manastira da vidi gore, ja i on smo taj kamen izvukli da bi mogli da uđemo unutra. Znači nije slučajno tu, pa nekoga je navaljao da bi smanjio ulaz, da bude što uši. Lepo mesto se teško do gore i nepristupačno. I kad se izađe iz te pećinice, pogled se pruža na isto. Znači, najverovatnije neko mesto za podvizavanje drva. Idemo kratko, dobro utabanim makadamom, a onda skrećemo na stazu koja vodi ka tremu, stepenicama napravljenim od zemlje, da se lakše savlada početni uspon. Tu je improvizovana ograda od šumskog drveća, pa se može i pridržati za nju, jer može biti i klizavo u slučaju padavina. Ubrzo nailazimo i na posljednji izvor koji imamo do uspona na vrh. Staza dalje vodi kroz lepu bukovu šumu. Oblačno je, ali da je vreme sunčano, ova šuma bi bila pravi spas, jer bi pravila dobru poželjnu hladovinu za pešačenje, koje baš nije da nije naporno. Staza je uska, kozija, a domaćin kaže tuda je vodio kraljev put. Kralj Milan Obrenović je svojim čezama tuda često išao sa pratnjom u lov. U vreme kralja Milana on je probio put, doveo robijaše tu i vojsku da probiju put. I tu su tražili magaze, tursko zlato. Sakriveno. Znači krajem 19. veka, posle srpsko-turskog rata. I ovo gde idemo sad zove se Kraljev put. Zato što je kralj Milan volao da ide ovim putem. Išao je čezama, nekad je bio širi i onda je čezama izlazio gore do Devačkog groba. Znači ovo je Kraljev put, ima ga i na karti ucrtan kao Kraljev put. Prelazio je ovamo kod Mosora, pa onda se lazio dole prema Gadžinom Hanu. Znači, ovaj put nije postojao. Iz tog pravca dolazio Niš, Gadžin Han, pa gore se peo na Mosor i od Mosora ovako na gore do Devojaka. Na prvom vidikovcu koji se pruža iz ove bukove šume, čujemo domaćine i neke osnovne informacije o Jelašničkoj klisuri u podnožju Suve planine. Na tom vidikovcu saznajemo o postojanju rimskog kastela u klisuri kroz koji smo prošli prethodnu noć kolima. Zatim od jednom od prozoraca, a prozorac, sama reč kaže, je jedno od čuda prirode i predstavlja prirodni otvor u steni nalik prozoru. Priča nam je o postojanju tragova jednog paganskog svetilišta gdje su prinošene žrtve na jednoj od litica. Na tom mjestu postoji isklesano udubljenje, negdje 2 metra sa 2 metra. I to mjesto se zove Carevo korito. Dalje priča o velikom broju potkapina, u nekim od njih su i velike naslage gvana, odnosno izmeta slepih miševa, koje je i najkvalitetnije organsko đubrivo. Znajući da dolazimo iz Zlakose, može se reći već balkanske prestonice starog grnčarskog zanata, domaćin nam priča o jednom isto tako nekada poznatom selu po Grnčaru, selu Grkinja, koje se nalazi sa suprotne strane Suve planine,
od one kojom se mi penjamo, tačnije u Donjem Zaplanju. Tamo je u drugom ratu kad su Nemci ušli u selo i podneli su izveštaj, kaže ima 50 fabrika u ovom selu, svi su bili grančari poznati. I sa pojavom plastike pre 30-40 godina svima se posao ugasio odjednom, sad nijedan više nema. Sad može se nađe po nešto zaostalo. Neki su čak pravili za uspomenu kad su gasili radnje minijature posuda koje su ranije pravili, ali sve u minijaturama su radili razne lonce, ibrike, testije, ćupove, okanice za vino, pljoske za rakiju, znači. I ostavili sebi kao uspomenu sve tako u minijaturi urađeno, znači. Veliko selo, zanimljivo. Od Gadžinog Hana se ide desno, znači Donje Zaplanje, selo Grkinje. S vremena na vreme zastajkujemo, pravimo kraće pauze, što zbog kratkog predaha, što zbog nekih informacija i pokazivanja našeg vodiča, okolnih vrhova i drugih prizora koji se pružaju sa povremenih vidikovaca iz šume u kojoj smo već duže vreme. Ovaj deo je prelaz, preslap se zove, ono skroz desno prema Tremu je Smrdan, a iza Smrdana je Rakoša. Jedino mesto da ima voda, znači, se popnemo na Trem, nigde nema vode sve do Rakoša. Iza Divne Gorice dole u podnožje manastir Divljana, posvećen Svetom Dimitriju. Tu se nalazi i dečje odmaralište Divljana. I dečje odmaralište Divljana, da. Nekad smo kod deca tamo išli. Prelep kraj. Još malo pa ćemo biti na toj visini, Devački grob 1311. Slušajući razne, ali uvek zanimljive priče našeg vodiča, dolazimo i do dela planine koji je pre nekoliko godina pretrpeo veliki požar. Posledice su vidljive i dan danas. Kada smo krenuli put najvišeg vrha Suve planine, mislio sam da ćemo na tom usponu biti usamljeni, međutim, desilo se nešto sasvim neočekivano. Evo, nalazimo se na pola puta do Trema. Toliko je i trka koja se odvija. A još jednom, Nalazimo se na pola puta do samog vrha Trema. Iza mene se nalazi u daljini u oblacima vrh Midžor. A ovde se odvija i trenutno trka duga 32 km. Trkači trče od Niške banje do vrha Trema, pa onda preko Devojačkog groba nazad. Sad ćemo usput vidjeti nekoliko njih. Evo sad neko. Sad je upravo prošao takmičar iz Makedonije. Jedan od njih trenutno je drugi, koliko smo primetili. Nadamo se da će i pobediti. informaciju o maratonu u planini dobili smo neposredno pred skretanje sa makadama na planinarsku stazu. Od čoveka koji je pored puta napravio pult za osveženje, očekujući da prvi maratonci naiđu. Nismo ni mogli poverovati na koliko takmičara ćemo u srcu planine naići. Na samom smo domaku Devojačkog groba. Izlazimo konačno iz šume na čistinu, ali čistinu na kojoj vetar duva nemilosrdno. Na samom izlasku iz šume opet jedan pult za osveženje maratonaca. Tu, na Devojačkom grobu, je veoma živo i desno ka Sokolovom kamenu i levo ka Tremu. U daljini, maratonci se kao neke tačkice vide na usponima kao ova dva vrha. Sa suprotne strane od koje smo došli, tu sa Devojačkog groba, pruža se prelep pogled ka Leskovačkom i Vlasotinskom kraju. Pokušavajući da nadjača, vetar domaćin nam nabraja imena svih sela koja su ispod nas, pokazujući rukom u njihovom pravcu.
Nažalost, jačina vetra ne dozvoljava da dobro zabeležimo sve te njegove priče. Pitamo odakle i taj neobičan naziv za ovaj vrh planine. Tačnije, ne bih rekao da je to vrh jer bukvalno čini jednu, reklo bi se, udolinu između dva vrha koja dominiraju sa njenih suprotnih strana, pomenutog Sokolovog kamena i Trema koji nam je krajnji cilj. Kralj Milan je čezama, zna se da izlazi ovdje do Devojačkog groba i kad je izašao vidio jednu pastirnicu koja je čuvala ovce, zatražio vodu od nje da se napije. Ona nije imala vode, otrčala je do izvora koji se nalazi na pola sata dole nizbrdo, znači u pravcu ispod Trema. Usput trčala uzbrdo, donela vodu i pred kraljem se srušila. I po drugoj legendi je nastalo, navodno su Turci jurili neku devojku koja se krila kod Bojane dole na Bojaninim vodama, kod neke žene koja je čuvala ovce u tom kraju. I tu je kod nje boravila neko vreme, Turci su saznali da je ona tu, krenu da je jure, ona je bežala i došla je do ovdje i tu su je sustigli i ubili. Posle toga Bojana se navodno udavila kad je čula da je ta devojka ubijena od tuge ili su je možda i nju Turci ubili što je prikrivala. Znači postoje te dve legende u narodu kako je nastao naziv Devojački grob. I leti, zna da je dugo, rekao kad je tiho i mirno, uglavnom takva je planina sa dva lica, dole je tiho, mirno, gore uvek vetrovito. Ali pogled je prelet, na sve strane se pruža pogled na Jastrebac, na Babičku goru, na Čemernik, u daljini se vidi Stara planina, znači dobar deo Srbije se vidi odavde. Pokušavam da par rečenica dobijem i od ljudi iz organizacije ovog zanimljivog planinskog maratona, kao i jednog od učesnika na maratonu iz Vojvodine. Ali shvatam da od njihovih izjava neće biti puno vajde, jer vetar je dosta jači od njihovih glasovnih mogućnosti. Ipak, najbolje ću snagu vetra na ovom prevoju dočarati ako ipak pustim te pokušaje snimanja njihovih priča. Svaka čast doći u Vojvodinu. Je li ovo prvi put ili? Na Tremu. I odmah na trčanje? Ne, nije prvi put da ćemo na Tremu. Znači u kondiciji ste? Pa jesam, ali ovo je teško. Dobro, ali vreme malo ide opet na ruku, nije odlično. Također pokušavam i sam pred kamerom da opišem lokaciju na kojoj smo trenutno, da objasnim zašto je i sam Jovan Cvijić svojevremeno ovu planinu nazvao Alpi juga Srbije. Jovan Cvijić je svojevremeno ovu planinu nazivao i Alpima na jugu Srbije, upravo zbog ovakvih okomitih stena koje deluju kao da su odsečene od ostatnog vetra. Ne znam ni to koliko mi je pošlo za rukom i koliko će biti razumljivo zbog jačine vetra. Zato sada ponavljam da je Cvijić tako nazvao ovu planinu zbog njenih okomitih stena koje se pružaju na severnoj strani planine i sa te strane suva planina djeluje kao da je isečena od glavnog grebena. Vreme na planini brzo prolazi. Pauza na Devojačkom grobu dobro je došla za kraću pauzu, ali do cilja nam ostaje još prilično pešačenja i teži deo uspona, gdje je brisan prostor bez šume. Na početku pauze, Trem ispred nas je bio pod oblacima, ali vrlo brzo ovaj snažni vetar je rasterao oblake i vratio sunce na suvu planinu. Raduje me što je tako i što je ispred sada nas osunčan najveći vrh ove planine, ali znajući da je planinska klima i da se lako menja, ne smem ni mnogo da se radujem, jer za sat i po vremena koliko nam još fali do vrha, mogu se smeniti i sva 4 godišnja doba. Već na pola puta između Devojačkog groba i Trema, kako smo se odmakli od šume,
pored pomenutog pogleda koji se pruža ka Leskovcu i velikim plastenicima pod Paprikom koji se bele u daljini kao neko jezero, otvara nam se isto tako i lep pogled sa planine, ali na suprotnu stranu ka Jelašničkoj klisuri, Gadžinom Hanu i selima koja su raspoređena po padinama planine i dolini. Odavde se može vidjeti jedno jako malo, ali čuveno selo Toponica, opevano u pesmi Tozovca, čuveno po topađi Jeremiji. Pesma ide: ja sam ja Jeremija, prezivam se Krstić, selo mi je Toponica. To selo ima sada samo 10 kuća, a tu bliz njega se nalazi i selo Kosmovac, osnovano još za vreme Rimljana, a Rimljani su mu i dali ime jer je bilo najlepše selo u to vreme i podsjećalo ih je na kosmos, na svemir. Od domaćina i vodiča čujemo i priču odakle sam naziv za vrh Trem. Zapravo Trem, kao neka potkapina ili ti krov, nadvije se nad selom ispod tog vrha i gledajući iz sela podsjeća na neki Trem, odatle i naziv. Inače, čitajući nešto ranije o Suvoj planini, polazeći na put, priželjkivao sam da imam sreće da naiđem na divlje konje po kojima je ova planina poznata. Postoje neke priče da ti konji datiraju ili vode poreklo od konja koji su za vreme Prvog svjetskog rata ostali raspušteni i sami, prepušteni planini. Postoji i druga priča da u stvari imaju svoje vlasnike, ali da vlasnici dolaze po njih iz sela samo kada im zatreba neko ždrebe za prodaju i slično, a da su prepušteni da se sami hrane i snalaze u planini. Kako bilo da bilo, na ovaj ili onaj način, smatraju ih divljim i takvi su stvarno atrakcija za ljubitelje prirode, planinare i sve koji se upute u planinu. Vidjevši kolika je cirkulacija tog dana ljudi na ovom potezu između Mosora i Trema, nekih samo 150 takmičara, odmah mi je poslalo jasnu sliku da mi se želja neće ispuniti i da je nemoguće u tolikom prisustvu ljudi da se krdo divljih konja nađe na toj lokaciji. Ako su i bili tog jutra na tom potezu, sigurno su se povukli dublje u planinu, dalje od ljudi, gdje imaju svoj mir. Ali, jedan trag na koji nailazim ponovo u meni budi neki osjećaj uzbuđenosti. Naime, pored same utabane staze koja vijuga ka Tremu, nailazim na osušenu balegu od konja. Zaključujem da su ipak u neko skorije vreme upravo bili na ovom mjestu. Ne bih sigurno mogao da ocenim prekoliko vremena, jer na ovom mjestu gdje vetrovi neprekidno duvaju, sigurno dosta brže suše te ostatke balege, nego što bi se ona inače osušila. Ako ništa, barem taj trag mi dokazuje da ti divlji konji nisu samo priča koja treba da privuče turiste i planinare, već da oni zaista postoje tu negdje u planini. Možda nas odnekle i posmatraju, jer njihova istančana čula osjećaju naše prisustvo i na daljinu. Vidjevši taj trag, nisam mogao da odolim, a da na samoj planini ne zabeležim pred kamerom i neku rečenicu o njima, mada znam da će se to teško čuti iz ovih već objašnjenih razloga. Inače su planine poznate i po tim divljih koji su vjerojatno ovdje ostali nakon Prvog svjetskog rata koji su gledali i više nema vlasnika. Na Suvoj planini evidentirana su stara stabla i stabla zapisi koja su predložena za zaštitu kao spomenici prirode. Da je bogatstvo flore Suve planine veliko, pokazuje činjenica da na ovoj planini ima 1261 različita vrsta biljaka, od kojih je 128 endemičnih vrsta. Među njima najpoznatije su dve vrste roda Ramonda, Ramonda serbika i Ramonda natalije. Ove dve Ramonde žive u simbiozi na severnim padinama Suve planine i najzastupljenije su u podnožju u Jelašničkoj klisuri. Zanimljivo je što je ovu biljku upravo na ovim prostorima otkrio prvi 1884. godine dvorski lekar kralja Milana Obrenovića, dr. Sava Petrović.
Zajedno sa Pančićem opisao je ovu vrstu i dao joj ime po kraljici Nataliji, ženi kralja Milana. Jako retka biljka koja je preživjela sva ledena doba, Natalija ramonda. Nalazi se po liticama dole ispod Sokola, uglavnom na severnim padinama gdje nema mnogo sunca, znači. Ona trpi sušu fenomenalno i suši se, međutim ovdje par kapi i ponovo krene, znači. Prilepi se za stenu i tako raste. Možda i nađemo negdje pokaću. Jako retka. Ova biljka ramonda je poput ptice Feniks koja se ponovno rađa iz svog pepela. Tako i ona oživljava iz osušenog stanja ako se zalije. Dobar deo biljki na ovoj planini spada i u lekovite. Usput, od domaćina saznajemo o nekima od njih jer je on dobar poznavalac te oblasti. Na Suhoj planini se nalazi i mnogo lekovitih biljaka kao što su kamilica, majčina dušica, kantarion, hajdučka trava, pa i rtanjski čaj, iako se rtanj jedva nazire tamo na horizontu, ali on ne raste samo na rtnju, ima ga i na Suhoj planini. Za jačanje krvne slike i za skidanje šećera. To se ovako jede, može se pojede sveže. Praviš u salatu, jelo, suvo, može se koristiti čaj da se pije. Za koprivu i neke druge sam već i ranije znao, ali za neke i prvi put čujem, kao na primjer za kozlac, od koga na Svetoj Gori prave lek. Jako lekovito, to je prirodni incitostatik. U Hilandaru prave melem od korena. I poznati kao lek iz Hilandara. A znaju i u Zograf u bugarskom manastiru, jedan otac Nektarije. Davno je to njihov travar primjenjivo. A u Svigmenu jedan travar, otac Andreas, on ga gaji u Saksiji, čuva ga tu u baštici svoj i kaže pije čaj od njega, od lista. Svakodnevno pije čaj. Kao preventiva. Inače otrovna biljka, ali leči. Ovdje je mali koren, pored reke dole u nizini bude kao krompir, te veličine možda bude. Ovdje je sitan, mali ovako, ali jak, planinski. Čubar ili rtanjski čaj. Slaba cvetlo zbog suše. Ima ga jako. Nije samo na rtnju. Hvala raste na južnim obodima, na Menjaku. On je dobar da se stavi u sir sa maslinovim uljem da se zalije. Miris. Od domaćina saznajem koliko je i sremuš ili divlji luk ili medveđi luk također lekovit. On ga drži u flaši sa rakijom i kaže da je dobro piti po gutlje dnevno jer je pravi ubica za sve bakterije i viruse. Svako danu malo A ovo je divlji luk, sremuš. Također saznajem da uvin čaj, koga također ima ovdje, zovu i medveđe grožđe. Ovo prirodno stanište, najveće na Balkanu, gore na Visoravni, znači od Treva prema Rakošu, tamo ima ga svuda. Tam ranije su ga brali u džakove i na konje ga spuštali dole i prodavali ga dole seljaci u otkupnoj stanici. Čudi me samo jedno, što ovdje ima i medveđeg grožđa, medveđeg luka, ali od medveda ni traga. Ne znam da li ih je nekada bilo, ali sada kažu nema ih sigurno. Preselili su se po svojoj prilici svi u naše krajeve na Taru. Ovdje u prirodi slobodno raste i takozvana čuvarkuća. Imamo je i mi u našem domaćinstvu. I obično se držala na strejama krovova i ona ima lekovita svojstva, a verovali ili ne, vodi poreklo iz Meksika. Raste skoro u cijeloj Evropi. U narodu ima dosta naziva, kao divlje smilje, gromova trava, čuvarka, smilić, pazikuća, rosa, u zlu dobra. Poznata je kao lek protiv bola u uhu, a koristi se protiv zapaljenja zuba i upale grla. I mnogo još toga. Inače spada u sukulentne biljke koje u svojim zadebljanim listovima čuvaju rezerve vode.
i stoga mogu dobro doći u planini kada ste žedni, dok ne stignete do nekog izvora naravno. Beloruski stručnjaci, na primjer, preporučuju sveži sok čuvarkuće sa medom kod srčanih mani. Veruje se da neutrališe djelovanje štetne energije, promjene vremena, posljedice stresa i negativnih misli pa da čak povećava radnu sposobnost. Zbog ovog posljednjeg odlučujem da žrtvujem jedan žbunić čuvarkuće i da ga pojedem. Nadam se da ne čini time veliku štetu ovom jedinstvenom biodiverzitetu. Ovdje na ovom mjestu ispunio sam cilj svog putovanja i dolaska na Suvu planinu. Našao sam čuvarkuću u prirodnom staništu. I to pre nego što sam se ispeo na Trem. Naravno, neću sebi dozvoliti da ovdje stanem i ne osvojim najviši vrh planine i saznam još nešto o njoj. Zato nastavljam dalje. Penjući se dalje, uživamo u pogledima sa vidikovaca i strmih okomitih stena. Malo po malo stižemo do vrha. Evo, posle 3 sata zanimljivog i pomalo napornog uspona, konačno smo se popeli na najvišu tačku Suve planine, vrh Trem, na visinu od 1810 metara. Tek kada sam se popeo na najvišu kotu Suve planine, saznajem i vidim da se na Tremu nalazi i kamen ljubavi. Slušam priču o njemu, a prenosim i vama. Priča je sljedeća. 30-godišnja Beograđanka Tanja i njen 2 godine stariji verenik Nenad ličnim primjerom su pokazali da romantika još uvijek postoji. Tanja i Nenad su se venčali na najvišem vrhu Suve planine Tremu na nadmorskoj visini od 1810 metara 2012. godine. Ono što čitavo ovoj ljubavnoj priči daje poseban ton je to što je Nenad na istom mjestu gdje se venčao 2 godine pre toga spasio svoju buduću nevestu koja je tokom planinarenja pala u ambis s visine od 100 metara i čudom preživjela. Kompletna svadbena ceremonija organizovana je na platovu na najvišoj tački Suve planine, do koje je svatovima bilo potrebno 5 sati junačkog pešačenja. Čim se mlada uzverala na vrh, preko planinske odeće je navukla venčanicu, na glavu stavila ukrasni rajf, ali je na nogama zadržala planinarske gojzerice. Kada je pala u provaliju 2010. godine, bila je veoma teško povređena, tako da nije znala ni ko je bio spasilac. Kada je sve prošlo, požela je da upozna te ljude. Nenada je pronašla preko Facebooka, sreli su se i vrlo brzo shvatili da su baš jedno za drugo. Zajedno su se 21. jula 2012. godine popeli na Trem, tu su se i prvi put poljubili. Sljedećeg mjeseca tu i venčali. A njen spasilac, inače pripadnik 161. jedinice Vojske Srbije, tvrdio je da je Tanja čudom preživjela nesreću na Tremu. I sam je tada učestvovao u zimskom usponu na Trem. Zastao je da pritegne ranac kada mu je jedan drug kazao da je devojka propala kroz snežni nanos u provaliju. Odmah izvadio topografsku kartu i busolu, odredio položaj i pozvao gorsku službu spasavanja i policiju. Njeno spasavanje trajalo je 10 sati jer je bila užasna oluja, a mjesto na koje je pala nepristupačno. Od tada je više nije ni video ni čuo, pa se iznenadio kada ga je potražila. Na venčanju mladenci su otkrili kamen ljubavi, ploču posebno postavljenu za spomen na ovaj dan. Na njoj između ostalog piše: dodirni kamen i ponesi sa sobom srce otvoreno za ljubav. Eto, još jedan povod da mladi, a i oni stariji krenu put Trema. Na samom vrhu nagrađujemo sebe sa domaćom pitom od jabuka koju smo ponijeli za usput, dok posljednji maratonci pristižu da overe svoj uspon na najviši vrh. Na kratkom predahu stižu i da naprave svoj selfie pre nego što nastave trku u suprotnom smjeru ka devojačkom grobu i Bojaninim vodama. Mi produžavamo malo dalje, jer planina tek počinje, ali svjesni smo da ne smemo još dugo jer su popodne najavljene padavine. Ne bi baš bilo poželjno da nas nevreme sačeka na čistini i brisanom prostoru i visini od 1800 metara. Mada sunce koje se smenjuje sa oblacima mami da još malo istražimo visoravan, jer kako smo se popeli na Trem, planina je dobila sada neko drugo lice. Pre nama se sada pruža velika zaravan kojoj ne vidimo kraja i u potpunosti je sastavljena od vrtača i uvala
koje su na svom dnu travnate. Domaćin priča zanimljivu priču o crnovuncima. Crnovunci su pripadnici plemena grčkih nomadskih stočara, balkanskih starosedelaca, koji su preko leta tokom 19. veka boravili u području jugoistočne Srbije. Naravno sa svojim stadima i mleko od ovaca prerađivali su u kačkavalj. Otud su Pirotski kraj i Stara planina poznati po svom kačkavalju. U vreme kralja Milana posle Srpsko-turskog rata na ovim prostorima su crnovunci svoja stada napasali i boravili tu od proleća pa do kasnu jesen. Sa porodicom, sa decom imali su crvenih ovaca, one šubare, kabanice, nepomočive. I u to vreme je bilo tu i medveda, tako da su morali svoje stada da čuvaju i puškama, znači žene su kuvale, spremale, dizali su kolibe privremene. To je tako godinama trajalo, znači sa severa Grčke su dolazili na ovim prostorima, napasali stada, plaćali tu travarinu takozvanu i posle se vraćali pre zimu ponovo dole da prezime. Jer dole su njihovi pašnjaci oskudni u odnosu na vodu. A jedini izvor je Rakuš, odavde 3-4 sata hoda, znači minimum jedini izvor na ovim prostorima je tamo. Domaćin predlaže da produžimo do jedne uvale, pećine ili potkapine u kojoj se snijeg zadržava veći deo godine jer sunce do nje ne dopire, pošto je usečena u skoro vertikalnoj litici. Ubrzo stižemo do nje spuštajući se na kratko ispod same visoravni uskom kozijom stazicom. A ispod nas se nalazi veliki ambis. Ko ima strah od visine, ne bih preporučio da traga za ovom potkapinom. Nismo zatekli sneg jer ipak ovo leto je bilo sa visokim nadprosječnim temperaturama koje su morale otopiti i posljednje ostatke snega. Gore su napasali stoku, a odavde su iz ove ledere izvlačili sekirama, sekli led, stavljali na leđa kanapima, izvlačili gore i u buriće rasečene na pola, znači stavljali kocke leda, stope na suncu i dok je bilo ovde leda, mogla je stoka da bude gore. Čim je nestalo leda, onda se povlačilo. Ono golo onako, to je Midžor, a u podnožju eno Babin zub se vidi hotel malo. Noću se vide svetla. Jabučko ravnište se zove mesto gde je. Pored ove livade, pa preko puta gore na samom vrhu, znači je rimski kastel. Bio i mesto se zove Gradište. To je negdje oko 1000 metara visine i ovaj put šumski ide od nas pa do njega, čak se nastavlja dole ka selu. A prelaz postoji od Kosmovca gore, ovo mesto se zove Preslaka. Tu postoji put i onda se iđe dole u selo Mokro. Mokra i Divljana, tu je Divljansko jezero, znači iza manastir Divljana, posvećen Svetom Dimitriju, a selo je dobilo naziv po nekoj Jani koja je bila jaka, kršna, velika i zvali je Divjana i po tome je dobilo naziv. On ima stari zapis, možda 100 godina stari hrast veliki, u blizu manastira. I ovo odmaralište je tamo isto. Iako izvorište vode Niš dobija, znači jednim delom vodu odakle iz tog izvorišta Mokra, a tamo odavde u daljini prema Babušnici je Ljuberađa. Tamo su najjači izvori, znači najviše vode ide iz Ljuberađe, znači iz Mokre i preko puta selo Krupac. Tamo da se vidi ona separacija bela, znači tu u blizini je jak izvor, znači Krupac. Kod ove potkapine prekidam moje istraživanje planine jer već oblaci velikom brzinom menjaju vremenske prilike na planini. Vraćamo se ubrzanim koracima nazad do Trema na kome više nikoga nema i započinjemo spuštanje ka Devojačkom grobu. Oblaci iz pravca Leskovca ne obećavaju ništa dobro. Munjevito se kreće i magla prekriva ceo prostor vododelnice. Ubrzo postajemo očevici nevremena. Pokušavamo da se što pre domognemo šume koja bi u ovom slučaju bila spas.
ali pokazalo se da do šume ima dosta. Tim pre što snažan vetar usporava naše kretanje, a kiša nas napada sa boka. Vidljivost je vrlo mala i ne vidimo jedni drugi. Uslovi da se snimi ovo nevreme su bili nemogući. Sve dok se nismo domogli šume, mi smo bili zaštićeni. Dolazi se u pitanje. Kakvo je vreme na Mokre gori ako je suva planina ovoliko mokra? Vidjeli smo i lepu stranu planine, ali ona nam je pokazala i svoju surovu stranu, ali takva planinska klima, protiv nje se ne može. Kad smo stigli do planinske kuće našeg domaćina, bili smo mokri do gole kože. Iz patika smo prosipali vodu, srećom šporetna drva u kući je bio u funkciji, a suvih drva domaćin je na vreme obezbedio. Provodimo još jedno veče u planini uz sveću i podsketanje suvih drva. Sušimo sve naše stvari za šporete i grejemo se domaćinovim domaćim čajem, a noć vedra. Lepo je bilo izaći napolje i provesti malo vremena pod zvezdanim nebom, koje se činilo vrlo blizu. Jedno veliko iskustvo za pamćenje. I na kraju, šta reći još o ovoj planini? Ja sam samo započeo njeno istraživanje, obilazeći samo najmanji deo, sa strane Niške banje. Veći deo koji pripada teritoriji opština Gadžin Han i Bijela Palanka ostao je još nepoznanica za mene, a divlji konji i dalje motiv da ponovo dođem u ovaj kraj. Do tada ostaje da podelim još nekoliko informacija o suvoj planini. Obronci ove planine pripadaju opštinama Niška banja, Gadžin Han, Vlasotince, Bijela Palanka i Babušnica. A inače planina je dugačka 45 km i široka oko 16 km. Ja sam imao prilike izbliza da vidim samo 3 vrha: Sokolov kamen, Devojački grob i Trem. Ali suvu planinu ne čine samo ta 3 vrha. Za sljedeći put ostali su mi neki drugi, a ima ih mnogo, kao što su Golemo stražište, Đordina čuka, Kolov kamen, Mosor, Crni kamen, Širina, Glogov vrh, Golemi vrh, Litica, Crni vrh, Mečiji vrh, Plakalnica i tako dalje. Ova planina je nekada bila jako naseljena, imala je preko 16.000 stanovnika, dok se danas na svega 4.000. Na ovom prostoru zastupljena su brdska naselja, niskoplaninska naselja i dolinski tip naselja, a sva ona mogu se svrstati u zbijen tip sela koja su u dolinskim dijelovima i pobrđu ili u razbijeni tip sela koja su u planinskim dijelovima i izdeljena su u zaseoke. Suva planina nije u potpunosti suva, ona ima nekoliko izvora. Najveći je Bojanine vode, ovdje u Studeni, onda tu je i Rakoš česma, Radon voda u Niškoj banji, pa i mnogo drugih izvora u zaplaninskom kraju. U regionu suve planine postoji više termalnih izvora, od kojih su najizdašniji termalni izvor Niške banje, Ostrovičke terme i Banjice. Ima još 10-ak manjih vrela, ali jedino radioaktivno vrelo je vrelo Niške banje. Procenjuje se starost nekih vrela na 26 milenijuma, a termalni izvori Niške banje poznati su još od vremena Rimljana. Zapravo, termalna voda Niške banje je meteorološka voda sa sliva suve planine, koja ponire u veće dubine gdje se zagreva pa ponovo izbija na površinu. Suva planina je i okružena rekama Nišavom, onda Lužničkom rekom i Koritničkom rekom. O specifičnosti suve planine pisali su i velikani naše nauke, Josif Pančić i Jovan Cvijić, nazivajući je jednim od najgorostasnijih oblika u našim zemljama. Od kulturnih dobara na području suve planine nalazi se stara crkva Svetog Vaznesenja u Velikom Krčimiru, podignuta u prednemanjičko vreme na temeljima neke znatno starije vizantijske crkve, zatim crkva Svetog Ilije u Jagliču i manastir Svetog velikomučenika Dimitrija
kod sela Divljana. Tu je i veliki broj istorijskih spomenika, sakralnih objekata, arheoloških lokaliteta i objekata narodnog graditeljstva. Sa planine silazimo istim putem kojim smo došli. Ovog puta po danu kroz sela Gornja Studena, Donja Studena i Jelašnica, koji pripadaju opštini Niška Banja. Očevidno, dosta toga se zadržalo u ovim selima iz perioda turske vladavine. Počev od tog uskog krivudovog puta pa do velikog broja kuća koje datiraju iz tog perioda. Jer nemali broj njih rađene su od blata i drvene konstrukcije. Tu seosku arhitekturu s vremena na vreme narušavaju poneki objekti novijeg datuma. Na samom kraju, pošto sam na put krenuo zbog lekovitog bilja i čvarkuće, da kažem da se danas u Srbiji sakupljanjem lekovitog bilja bavi oko 5000 ljudi, a stručnjaci tvrde da bi ih moglo biti još 6 puta toliko i da bi platu mogli zarađivati u livadi. Prava nauka je znati kada se biljka tačno bere, kako se koji deo biljke bere, kako se suši i čuva, kako se sprema za upotrebu, kada je treba upotrebiti kao lek i u kojoj dozi. Oni koji se leče biljkama uspevaju u životu bolje i žive duže, rekao je još pre 350 godina naučnik Leclerc. U ovoj knjizi naučio sam da ljude koji se bave sakupljanjem lekovitog bilja ne zovemo travarima, jer oni ne sakupljaju travu, već da je pravilnije da ih zovemo biljoberi, pošto doista beru bilje. O zastupljenosti pojma biljober svedoči i praznik letnji Jovanjdan, u našem narodu poznat kao Ivanjdan, koji po novom kalendaru pada 7. jula. Reč je o prazniku vezanom za svetog Jovana Krstitelja. Posle ubistva njegovog oca Zaharija, pored hrama, Jelisaveta je uspjela da sa malim Jovanom pobegne u pustinju. Jovan je odrastao i živeo dugo godina u pustinji, a hranio se isključivo biljem. Zbog toga danas običaj u našem narodu je da se taj praznik zove i Sveti Jovan Biljober. I to je jedan od dana kada valja brati ne sve, ali većinu lekovitog bilja. Do sljedeće emisije iz ovoga kraja zahvaljujem se svom domaćinu i vodiču Batu, bez koga bi posjeta ovoj planini bila manje zanimljiva. Ostalima preporučujem da posjete Suvu planinu, koja je, kao što rekoh na početku, nepravedno zapostavljena u javnosti. Krećem nazad iz istočne u zapadnu Srbiju, sa jednog na drugi kraj Srbije. Dolazim kući u Terzić Avliju, odakle sam krenuo na put. Tu me čekaju neke druge obaveze i sređivanje utisaka sa puta. Čekaju me i oni koji su me se poželjeli za ta 2 dana i koji me uvek razdragano dočekuju. U duhu osnovne teme koja me je navela na ovaj put, najbolje je da emisiju odjavim ovim stihovima. Oj vilice, moja posestrimo, jesi li bila na Miroč planini, jesi li brala lekovitog bilja, jesi li mirisal plavog jorgovana? Naravno, ja nisam bio na Miroču, ali još uvek osjećam miris lekovitog bilja Suve planine. Stihovi pesme samo dokazuju da je cijela Srbija bogata raznovrsnim biljem koje ima lekovite svojstva. Kući sam stigao sa mnogo lepih utisaka koje sam poneo sa planine. Dosta toga sam naučio na ovom putovanju na planini, ali dosta toga me je sačekalo i da naučim za školu. Da bih sve nadoknadio i kako bih lakše zapamtio, primenit ću naučeno na ovoj planini iz ove knjige. U to ime
Navalit ću na čuvarkuću koju gajim na svom domaćinstvu. Prijatno do sljedeće emisije Dušanje.